Kejinya kun ke India bat ke Bangladesh hak lempung AFC Asian Cup qualifier kebalong mentak sengi HCN Stadium Pulu Shillong kalkut kejinya kait Kremdon balak ban penkijar. Hakan di kelempung palat katsau hajar kendai spa son perangut kiru 8 football yang kenong bak Shillong ban negeri Jaka kirawan ban saki haratai kemadan. Kui pat ki hany terang bak kejelaru konrat kisang malawan ban pika ye kani kejinya kai. Kejing kai kalau ngabusong shit ba na kadau ba kejing don sibun ba kinong Krisian ke India kiba pendap smam me kate KJN Stadium. Watlah kejing kai kalau ngabaya kai ba handai ayo i bak India ka ayo bun kalat ban persiang ban penki jar handai kem simala setia. Hadu bakut kejing kai. Kan di kejing kai ke India ba ke Bangladesh kidang ya khurmar sipon na kan di Kelempung. Kelempung jeng ke Asian Cup aja punya kalong Saudi Arabia.